Jawjawai tu sa kajam naman namakai kinana sulivat. Saka tu so kajam jaman arja supina kainwa semas. Imazai tua ipisio, imazai tua sepata kayam, imazai tua ita karan patu tapuru katu wun makaran. 以佛所书4章1节到16节。Manasika tiaken arinusunga nga tua ku kini suswa tua ta marairai. Kuno papu warungi ulamuna na sejalep-jalep to pinili noa semas a sau-sau. Tuano kemudamu danga. Ulamuna ana mitai tekuan a parau-rau sano kana surapel sano kana ki adil saka ulanu para kilivaliva kanga ano si para pazekazekat ulanu marasujan a malengwa ano sini pasasain au ulamuna pasusu a parau-rau Tazwa sini pavai no atala parawasan a vavak a kinamasan ita nuanu varum ita azwa kina cabat-caban saka macidi lazwa vavak namaya uta a ita azwa sini pili tanumun tu pagau-gau a puzangaran macidil ata marairai ita ata saruan ta semas ita ada kipakira orau macidil a semas a mavana kama noa timai manga a mavan a marairai noa ti manga a palavalawak tua ti manga sa kipu sensengan itu ti manga lakwa titen a macicidil sini kirangi tua kinurutan ni kisitu apa baik. Sate pagagawi tua na pakisomali pasli. Manasika mayatusu azwa vincikan itu sisiu. Ka levavau ti maju sema vavau. Kinasu marka simpelut sau-sau. Sa pavai marka sau-sau tua si pakar varva inaya azwa levavao ti maju aya kai sinian maya mavan azwa sina tekuan ni maju sematua tala tekutukuan tua ika sawan aya patarvan au azwa na liteku mavana na levavau sema tarivavau tua karvarvan syaya tazua mana uri sika sepeluan nanga ni maju tua kana nemane manga di maju mavan nazwa na paati tua sawan noa sau-sau sa penti marka sau-sau tu masan singkaulan zuma tu masan ru pakadakalang tua warung noa semas zuma tu masan ru tau cikir-cikir tua nak penakar-warwa akai zuma tu masan ru pa uji-uji saka ru turu-turu zuma sini ya tua zua mavan sika mapadiran noa marka na kisah mula-mula sinjia tu kiskaul dia maju limingkil tua kiukai namasan kina cabat-caban ni kiri situ no beri-beri lananga uri na maitanga ada saruan katua ada kinlangan tua patara ala kenua semas pada na maatsufu nga itin sau-sau sate ka namaya ngata toa kina maatsufungan ni kiri situ no maya toa zua inyanga kate na uri na kiparo kakedian maro sealu-alu
si wali-wali yang baca cikir kirang tua mapa wali-wali sinan tulu nua marka laru digil-gilan cau-cau macau tu na kuya-kuya sinumlakan na kuya meta jua pasikiliwaki ya ibu tua pauli-uli kai au ata kemudanga ulatina na lemutu apate namayanga iten tai kiri situ dimaju mawana namasan uru maraka papi sepi-sepian nua kina caban-caban na kiparang tai kiri situ penulat sa pasasai sa tara mi gua tua sejalep tua jua ita au azwa kina caban-caban pada maasa-asa tua para kiliwaliwak saka mupupisu ranga aicu kai nua cemas satu suaka jam-jaman asini pupatarwan 看重上帝呼召的身份 sema pajangar tua pinili nua dakama cema sayang 经文中保罗提到呼召 pinili 是指从上帝来的使命，它同时与基督所赐的恩赐有关。相信我们在不同身份上也能找到上帝所交付的使命。既然保罗能视囚徒为上帝给他的呼召，因此呼召就与职业别、性别、年纪无关。我们是否曾在职场和不同身份中思考何为上帝给我们的呼召，并努力活出合乎此呼召身份的生命呢？现在tu soka zaman-zaman asini pasamarau tanutin tu sama pazangara tua pinili nua sama tanutin tua ta kemudanga saka tu so sina apurua kai imazai tua sanga-sanga sana karan manasika tiaken na rinusunganga tuaku kini susuan tuata marairen kuno papo warungi ulamuna na sejada-jadab tua pinili nua semasa cau-cau tuano kemuda-mudanga haya aichua kai nua semat saka latina kemelang latina na sejada-jadab tua mana pinili nua semas tua kemudanga ayaya pasemarau canutim kumadia nama taino ata sikipu sensenganan ata kinalin jelan au alaya babayan bavurungan kakadian nama atsu subum marto madimalia sini pavaya sikini noa sama tanutin tua inlian tanutin sakala tinana sama pazanga tua ta kinani jelan tayau tua pinili noa semat bukusisun chirusun sisujisun kaichusun sinjiasun pupai-supai susun namaura mesun sauti-utisun nakemudanga latinana sama pazangar tua mana pinili noa semas saka latinana kisamula imazai tua takinali jelan abaika pasemarau tua na penakarabarwa kai lana meota nama pasailing lana meota nama sijua tua su kini kacawana su nasi orina makayana membalu taicha su kina masaran tua cemas sakana makaya mazangar asu aichua pinili nua cema danutin sinaya tu soka zaman-zaman lakinana kemedang tua mana sini pajaja katu soka zaman-zaman sa aichua sini pakinu mencanutin 我身上有什么恩赐可以为主所用？在当下处境的身份中，上帝对我的呼召是什么？现在都说个zaman-zaman aru jagi galui na kinumnem, saja galui na kinumnem, ayah kenapa semarau ka inuri。赐下恩赐的主上帝，谢谢你恩典的赐予，
求你帮助我思考你对我的呼召，使我所言所行都能符合这个呼召的身份，并加添我力量，让我有足够的能力来回应你的呼召。Rokilivakan nanya kamay talivavaw, malimalia susini paugaw-gaw na pagsumalia rabaca migumi. Tiangwakan la suposara jinakan urinamakakan na kinunun tuamana supinilian tianwakan. Aku syaivuan aku syikudan urinamakan na makaparain tuamana supinilian tuaichaku kinarinjilan. Da supina pupicurakan urinamakan na izaku picur benar tuamana supinilian tianwakan. Madi-madi akan na inuli. Madi-madi ayakan na inuli pakata sungadan di Yesus Kristo. Amen. Madi-madi itu sa kadam-daman na magkati na misa silang. Sumupo akilaro ito akay no at samat. Lata pinaanat sa tiapa susuin sa kanamagkati na sa mapajangar to amana pinili no at samat. To ta kinarinjilan, to ta sikinin, to ta kisamula ayakan na pasamaraw sa kamadi-madi. Latina na sudiva, to sa ta kini adaban taja pingan